Gudang hindi sa ni school pen alang than bitum je bat bitum ka song lo asili tum ka song cheng ma ke Saturday do ni bani basi tum ka song cheng kon lo asila bang pho song pinyan man ke ni ki chok lo asi roton sing na phan same gudang hindi sa ni school pen alang than to vek nang puno hok pen same alang than sing nang ko la pen alang ka prek school long same ke to yi ke alang han sik sak dak bola si alang li phan un badang te asa kuri pan si than pen nang po Paan lo yun itong song kasi itong pinigo daming sa miss ko long at song at higila pa hello kasi lang ni paano hope non lumwag nang po las itong sa may doan gajan naman sa may ching room sa pinisi song ko lo lasi la pusan lo itong kasi song pangkya alang ni paano hope non plung nang po jang si lung play badang te ni itong kya kasi song hearing tang thurak po nearness madak cha alis tame dade national highway tame itong ke mane half clock po mane dak si itong ke song dut po mane bon check ampo block check ampo nung gati song ahiring tang thurak po kasi sining dilo MEC by do bas tame kadom terang pipes tame chuning dilo prabjin pen matang tenon nini ne thoma se ani sini niang bong pen yong se lang le phan lung play la maso sko pen damelo pun tuma phan derta nang pale lep tang tini tong ke ansil ti gati song ahiring tang thurak po Nabel dong chairman pen tapi bang kondo don nini kom ke jena ko orang itu masih di bawah telepon sih perusahaan kita itu masuk sih li tumangke mane ti song ahiring tang thurak po mane national highway same bon klak an pun tung gati song mane rotong sing na me pian same tung kai set an pun tung gati song ya tang ala an man ke mane alang aponang pitha ni ni thoba ponang pitha ko lon tum ni thom ka por pipo dal si ako lang ni tum tamila so berta ni tum phana na pangdak se han khan tu the ban tung gati song ma ke ahiring tang thurak po la benang si gati song men sa ko ni tum phana ko pin ni bang tung ke office room nam po ko same bon klak po School sa may half clock po, sa may school sa may pang samli po. At hindi ito mapan. Ako, damelo po, anak ko, berta ng palit. Answer sa school, sa tunsing puto po. Ano po? Hindi ito yung pini kasi chong panceng pon manipip sa tabi, mating nibaran nito sintin kasi chong panceng pon lo. Pinyan kini ito nini di chok lo. Labang nito nito, kudam nito sendi school students and kasi chong panceng pon. Tapen kaya lang li pini. Chairman lang iglo, CM dami lang toy dun iglo nito man. Kami ni tumharang nang pulo nang tum kasi song bang kin to ni kong not ni tum sami no ni tum ang bong pera ni pan ni sami to iko pus nang pulo kami ni tum student ben kasi sai po na teng bang ni tum magi alang ni pan sami ka pre school sami to ipus sami la son ni na da ka minute ke pusa ka ni po pusi ni tum man sami mathapon no ni tum sami Kurang dalam lo Labang so alam tun citik ini di tun kami kadang tun kami ni tun kasi song ke kontola na kaya labang so rotong so nas kami labang so gudam school long di than bom lang kulit ni tum anitin asumar sami da school long ni tum si toy dun de long kapen an ni mesa na ti chara be polute ni tum da so school long ke hap chek na ko Nasi naso rotong so na rong si dak bang lang kulit ni tum fan PC lang pi anon ni to long kapre kami si toy dun po Nasi Anatin na bang putin sa mi isumar han ke kaduga beta ka ching wan pwede lagi laso sar ke kaduga beta chinila ke hino da ka bang thu alang din sa mi ilut kareng khang chupia phan ameg lang no lang no klem da la ancho ta kali afran almud dat an si la bang so amuni da phan jong si khasar pachu lang bulute ni ri tum ke kaduga beta ning kang sam ang theke ni tum paklang kon ke thilo lasi labang so alam bang ke ni tum chun citik ang bang ke ni tum keren sa tum samela kan school student tum samela ni tum katisong tonti ini hin tengke la an